Pozdrav svima, mi smo band 9 iz Bara, to je Đuz, bas gitara, Dule prateći vokal i gitara, Ivan bubnjar i moje ime je Milić, ja sam glavni vokal i gitarista. Drago nam je što ćemo biti učesnici ovogodišnjeg Monte Songa. Predstavljamo se, da kažem, u najboljem svjetlu, neki zvuk koji su inače ljudi navikli, ko zna za band 9. Znači, ništa nismo se prilagođavali, nismo ništa mijenjali u tom stilu koji inače radimo. Dakle, radi se o jednoj pjesmi sa vrlo jakom porukom, zove se Stop War ili Zaustavimo rat, to jest Zaustavite rat na našem. Jedna vrlo energična pjesma od početka do kraja, jakih rifova, poletnog refrena, također i spremamo jedan vrlo interesantan i da kažem specifičan nastup 27. Imam osjećaj da ćemo da napravimo nešto vrlo autentično. Band 9, ako neko želi da se upozna bolje sa našim zvukom i sa dosadašnjim radom, band 9 je snimio 7 pjesama. Pozivam se da zaprate naš YouTube kanal i da posjete naš YouTube kanal kao Instagram i Facebook. Ovo učešće vidimo kao jednu dobru priliku za uopšte slanje jedne jake poruke i predstavljanje benda malo širim masama. Tako da raduje nas nastup i vidimo se 27. Nadamo se da će ljudi koji osjete ovu našu muziku i poruku i koji vole ovaj zvuk glasati za nas.